Mongameli wala motivation lokumakama uye watimisa emsebentini ngemva kokuthi ahluleke ukumotivate lomunye wemahedeni endlini yakhe. Lo kaMakam kuye kwatholakala ivideo yakhe le voice note la acela khona Sly kulomunye umhedeni lo bekatshela ukuthi ukhonza naye. Uyavakala ke lo kaMakam acela ngesisuthu athi ngwanaka uhlongifa keri. Ngwanaka kuyawukupa hle. Uyavakala lo mhedeni la amncisha khona athi papa daddy net now kitlo ufaka Sunday lokusho kona ukuthi utamupha ngelisonto. Lenceke leyo mile ihlulekile kulinza lisondo yachubeka yacela iloku icela isingwanaka kuyawukupa hle lokusho kona ukuthi ucela nedi kuyithintsisa. Lenceke iye yachubeka la seyihluthwa khona seyikhuluma khona sesisuthu lesikhulu ithi ngwanaka wabhora hle.